Goedemorgen. Mij freut het zeer hier te zijn met jullie. En dankzij Fernando. Dankzij ook naar de andere pastores. Jacob en John voor het opnemen hier. En Myron en anderen van de staf. Ik woon in Manitoba, Canada. Mijn vrouw Elaine, we hebben 4 kinderen. En Schwiezen in New York. En zelfs mij heeft zich bevrijd. En ik schaf in Scope Leadership Development. En dort schaf ik in geschäften, ook met kerken. En Gott heeft daarin opgemerkt in verschillende jaren en landen te schaffen. Aber ik reis van Canada, ik kom van Belize. Maar hier, en zoals Fernando dat zegt, dat komt zo uit. Ik weer hier en kan met jullie zijn van de Samariërs. We gingen deze week over 3 dagen. Gingen we daar met de leiders en de staf hier in curso, wat we aan leitung met vision. En we gingen daar gewisse dingen. Wat is de vision, wat God heeft voor ons als natuur, voor ieder ministerie. Wat is God zijn vision? En waar brengen we mensen doorom, dat zij dat verstaan. En dan waar vieren we dat uit. Dat is niet bloos om dat daar reden, maar dat doen. En zo we hadden zij schijn tijd met dat. Mij freut het zeer, en dat wordt ik voets aan, dat je als gemeente, als de kerk, een zeer klare vision. En dat komt uit met God leven en mensen dienen. En je doen dat, daar geloven, mensen om geloven brengen, dat die wassen, dat zij dienen doen, en dat je alle taub buien doen. En wieder buien. En de mission, wat je dort, ik zag het op je website ook, dat zei je klaar. Te mensen leiden, te Jezus ganz nou volgen. En we zijn aangeroepen om jonge mensen. Dat is God zijn opgave voor ons, als een kerk. En daar zal we met schaffen. Ik kreeg Steven, Pastor Steven Wall, een klein beetje te leren, te leren. En ik weet, God heeft hem naar huis gebracht. Maar ik geloof veel van de vision wat God aanbewijst, is je nog. En dat gaat weer. En ons opgave voor iedereen van ons is God gehoorzaam te zijn. En Jezus zegt in Matthäus kapitel 16, zegt hij, ik wil mijn gemeente bouwen. Dat is een promesse. Wat Jezus zegt. Ik wil mijn gemeente bouwen. Ik heb gelegenheid schaffen met veel kerken. En er zijn veel kerken, en besonders in Canada, we zijn nu ieder jaar gaan 400 kerken toe. 400 kerken wat ze de deren toe sluiten. De meeste van die zijn niet zeer evangelische. Die zijn mainstream kerken, dan we die. Maar de mensen worden älter en die brengen de jongere mensen niet met. Die houden dingen zoals ze eerst maar weer. En de frische mensen komen niet door. Maar Jezus zegt ook in Matthäus 28, dat hij mij als alle geweld gegeven im hemel, ook op de aarde, nu go en melkt jongen, mank alle nationen. Jezus heeft ons aangeroepen, jongen te melken. Mijn thema vandaag is, laat God die Brucken. Zij nou die Nober, laat God die Brucken. God wil die Brucken. God heeft een plan voor die. Hij heeft een plan. Vielleicht hast du das ganz klar, vielleicht nicht. Aber Gott will die Brucken in seiner Arbeit. Mir denkt terug, wir wohnen nu in Canada, ich zie daar geboren, aber 12 Jahre wir in einer Mission und wir waren meeste von der Zeit wir in Bolivia. Wir wohnen in Santa Cruz, Bolivia. Mir denkt noch an den ersten Tag, wat wir da ankamen in Bolivia. Wir kamen von Winnipeg, dat wir in Januar, 30 Grad kalt, met 3 wind. Schnee en ijs, en kroop op een plein op. Lange reis, we waren meid, 2 kleine kinderen, een baby hadden we. Kwamen we in Santa Cruz, Bolivia aan. Daar werd het ook 31 Grad, maar warm. En schwauw. Kropen van plein
darauf en dat we alle niet, alle zeiden anders. So, we deden onze zaken am Trocken aan en zij vierden ons aan, daar gestaat, en dat we alle vreemd en heit en stonken beet, direct anders weins, en dat we alle vreemd, ne? En kwamen we aan bij het huis waar we wilden wonen, dat we ook nog niet alle uitgereikt nog niet, dat we alle niet, aber wir waren Matratzen op de vloer, en zo namen we onze suitcases door aan. We waren bloos meid, ganz meid. En so, we slijpen man als familie, onze kleine dingen ook. Ik slijp en stoot, wil ik op, check de kram, weer niet mijn bad, wat ik gewand weer. Check de kram en stond ik op, zat ik mijn hand op de suitcases, dacht ik me zo, Gott, wat doen we hier? Waarom hebben we ja gezegd? We waren nog rots feierstunden ben en we hadden op feierjaar ja gezegd. Wat doen we hier? En dat we meest, dat kwam even mee, dat we een beetje te veel. En ik vang aan een beetje te roeren. Zegt, Gott, wat is die plan? Ik weet, du hast ons geroopt. Elaine waakt op. Kan ze zijn dat Darrell, die dan troon een klein beetje, maar dan blijft ze dan met het zij ook staan. Roert ze ook met. En toen vangen we zo aan en dachten we, wat doen we hier? Dit is een beetje te veel. De spraak, we werden avonds vangen we aan met Spanisch te reden. De cultuur weer ganz wat anders. De weer weer verschieden. De huis weer anders. En zo weer veel met aan te vangen. Dat weer niet helemaal leicht, besonders am Anfang. Aber met de tijd weer het thuis. Van onze dingen dat weer thuis. En manchmal gingen we dat daar en vroegen we ons. Waarom zijn we hier? Zullen we hier blijven? Zullen we naar huis? En met de tijd zeiden we, waar is thuis? Aber mijn vrouw en ik, Elaine en ik, iedermaal, wanneer we Gott aanbeden deden, zeiden we waren, nee, dit is waar we willen zijn. We fuhren terug naar Canada spazieren tussenin en met plons terug waren naar Bolivia en dat arbeid wiederbrengen. En beste mensen vroegen, oh, je fuhren terug? Maar die had het toch schijn dan, hè? Ze zeiden, dat jet niet helemaal schijn, maar Gott heeft ons dort hangeroopt. En we willen doorgaan. En we willen door zijn. Dat is wat ons door hield in die tijd. En met de tijd verleidt we door ook. Wils we feilen, wie Gott hat uns doorheen geroopt, leiders op te bouwen. En als het tijd kwam, moesten we dan wieder, dat zij kunnen het arbeid wieder brengen. Kost die zelfs vielleicht aandenken in een situatie, waar du wo nan stoppen deed. Waar du zegt ja, zum Gott dein, en vielleicht hast du zelfs gevraagd, waarom heb ik ja gezegd? Wat meint het nu? Dit is te groot, ik zie ganz nerveus, ik weet niet wat ik doe, dit is zeer vreemd, anderen kennen dat beter. Maar we reden van wat zeer dicht bij Gott zijn hart is. Hij heeft zo'n grote liefde voor mensen. Hij wil jonge melken, hij roept mensen aan en hij wil die brokken. Hij wil mij brokken. Jeder met onze gaven, en we reden deze week in ons koers, wat we daar gingen, onze personaliteit ook. We zijn verschieden, de temperamenten, eenmaal zijn we, wat we hebben. En God wil ons brokken. En wanneer du hier bent, wanneer du in Samaria, so du hoorst naar dit mensaje, en du die feilst dat met die is het niet, die kost het niet. Dat is vielleicht voor anderen, maar niet voor die. Ik wil besonders naar die reden. God heeft een plan voor die. God wil die brokken. Hoe kan God die brokken? Onze schrift staat, waar we worden aanchecken, dat 2 Timotheus, kapitel 2. In 2 Timotheus, de brief, wat Paulus schrijft, Paulus weer een apostel, en hij weer in gevangenis, en dit weer zijn laatste brief, wat hij schrijft. En hij schrijft het besonders een brief geschreven naar jonge Timotheus. Timotheus, weer veel jongers aan, en Paulus staat aan
veel leren. Timotheus reist met Paulus taub. En in dit brief, 2 Timotheus, Paulus, de schrift wat instructions, wijsheid, wat Timotheus kon gebruiken. Vielleicht kannst du daran denken, naar wem in dien leven, wer die roet jaft, wer die methelpen dat, wer die leren dat du weet, wo du im Wandeln sollst. En so, hier fängt Paulus an, Kapitel 2, Vers 1. Sagt Paulus, und du, mein Sohn. Paulus ist ein Vater im Geistlichen, Spiritual Father für Timotheus. Mein Sohn, sie stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Das erste Ding, was Paulus will für Timotheus, ist sie stark in Jesus Christus. Nicht in mir, nicht in all die Weisheit oder alles, was du hast gelehrt. Sie stark durch die Gnade. Und in Paulus schreibt in der Zeit, wo der Kirche in der Zeit ging durch mehrere Dinge. Da waren Wässer, die schüben sehr und Wolken. Man gute Wolken down. Dort wo Gott kann dichter nahe kommen. Und dann sagt Paulus uns viel Gnade. Dat Gnade der Gott sein Gnade. Da waren andere in der Zeit, in der Kirche, die wollen sich maklich fühlen. Die wollen tun, was gut wird. Und nicht zu sehr anstrengen. Und in der Welt drum wir so. Und Paulus schrift ist ein Brief und sagt, hey, ich will dir was Instruktionen geben hier, wo die sollst Jesus nachfolgen. Und in einzigen Moment das leiden. Einzigen Moment der schwere Zeit gehen. Paulus will auch Timotheus lehren und sagen, du sollst nicht nur die selbst checken und in ihnen Kraft an sein. Du sollst nur Gott checken und sein Gnade annehmen. Vielleicht hört sich das sehr, das von der schon da. Nicht? Uns fehlt dort auch. Uns fehlt stark sein in Jesus Christus. Sein Gnade annehmen. Und du kriegst es auch, wenn wir schwere Zeiten durchgehen im Leben, fehlt uns an Gott lehnen. In sein Gnade annehmen. Jesus der uns vergeben für unsere Sünden. Und er sehnt uns, wenn wir siegen. Jesus sagt, sei klar, du willst nicht mehr, du willst mich nicht, ich habe die gewählt. Und ich habe die angeraubt. Und so kommen wir am nun. Und vielleicht denkst du, hey, ich habe viele Dinge getan in meiner Lebenszeit. Welche Dinge habe ich keiner gesagt? Gott sein Gnade ist gratis, aus der größten Sinn, was wir tun. Sein Gnade ist gratis aus unseren Fehlern. Und Paulus will das klar haben für Timotheus. Hier fängt es an. Ich wollte noch mehr sagen, sagt Paulus. Aber erst, du mein Sehen, sie stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Das fängt es an, das ist die Message, was wir haben. Das Zweite, was Paulus sagt, und hier ist was sehr wichtig für uns aus dem Kirche, sagt, in was du, Paulus redet hier, was du, Timotheus, von mir, der viel ihrer Zeichnis gehört hast, dort vertreu drei Männer an, die im Stand auch andere zu lehren. So, was Paulus hier will lehren, ist das, wo wir sollen jünger machen. Okay, so Paulus heißt es der Vater nach Timotheus im Geistlichen, und jetzt ein bisschen eine Zeit. So Paulus redet hier, nicht? Paulus redet und sagt, Timotheus, was du von mir gelehrt hast, dort sollst du vertrauen nach drei Männern. Dort sei dort annehmen, die wirst entlehren, und was sollen die damit? Die nächste Generation lehren. Und Paulus jaft uns hier die Idee, das soll nicht dort abhören. Dort geht wieder, was von der schon da. Wir sind alle hier, wir stehen Mensage, die gute Nachricht, ist bei uns gekommen. Und wir haben ja gesagt, und wir sind verantwortlich,
dort noch wiederzubringen. Dort noch wiederzubringen. Das, was Paulus hier will lernen. Er will klar haben, dass Timotheus wird es weiten. Das ist Paulus sein letzter Brief. Weiß nicht, was er dort wisst, nicht? Gott wisst das. Sein letzter Brief. Und er will klar haben, weil der Timotheus es klar hat, so soll er und wir dort wieder lernen. In der ersten Kapitel, in derselben Brief, redet Paulus von Timotheus, seine Großmutter, Lois, und dann die Mutter, Unica, und dann hat Timotheus gelehrt. Und so soll es auch wieder in Familie gehen, aber auch im Jährlichen mit den Menschen rum uns. Was das alle meint, ist keiner bleibt hier büten. Jede Person, was Jesus nachfolgen hat, ist angeraubt, dort wieder zu bringen. Und Gott will die Brucken. Gott will mich Brucken. In seine große Gnade will er jeder ein von uns Brucken. Keiner bleibt büten. Und vielleicht sagst du, na, ich verstehe nicht zu lernen, Klaus oder Jeven oder Tschorting. Weißt du, was Paulus sagt? In 2. Timotheus Kapitel 3 sagt er noch Timotheus, hey, du bist mit meiner Lehre, okay, so er hat gelehrt, mein Benehmen, mein Streben, meinen Glauben, meine Geduld, meine Leib, meine Beständigkeit und die Lieden, die mir zugesagt wurden bekannt. Er sagt noch Timotheus, das ist nicht bloß, was ich gelehrt habe, meine Hempel, wo ich gelebt habe, dort hast du alle gesehen. Und dort, keiner bleibt ut von das. Wir lernen nicht bloß von Fernsehen, das für Menschen reden. Wir lernen, wir können andere beweisen, wo wir Gott nachfolgen. Andere sind das, ne? Unsere Kinder sind klug. Die sind das, was wir tun. Einmal Angst uns dort. Nicht? Oh, wir dachten, die haben dort nicht sein. Die sind alles. Menschen rum uns sind klug. Die können dort sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist nicht, dass wir perfekt sind. Wir merken Fehler. Aber wenn wir gehorsam sind nach Gott, wenn wir sein Gnade nachfolgen, wenn wir einmal proben nachzufolgen, Menschen sein dort, wenn wir dort auch ab ernst meinen. Und so, Gott will jeder einen von uns brücken, dort wir andere mithelfen, dort wir andere lernen down. Wenn ihr Kinder habt, kleine Kinder, ihr wisst, was das ist. Bei uns haben wir das so, unsere Kinder, als die klein werden, wollen die helfen, tätig waschen, abwaschen. Ne? Leute, als sie gerade werden, wollen sie nicht immer so hier. Aber als sie klein werden, wollen sie, so lehnen wir den Stuhl da beim Counter saßen und dann die Kinder dann ab und dann sie da machen, wo sie da spielen, als waschen. Das Seip ist alle, das Wasser wird kalt, und der Teidig kommt da rein, nicht immer rein. Aber in ihrer Meinung, dann sie halten. Dann waschen. Einmal muss sie leen gehen, das frisch waschen, wenn die Kinder nicht checken deuten. So fängt es an, aber die Ursache von dort ist, vielleicht wenn die 10 Jahre alt sind, 15, 25, die sollen das selbst weiten, was zu tun. Die brauchen nicht gesagt. Die sind groß und die sollen das tun und dann sollen sie dort wieder lernen. Und kriegen so jedes im Jährlichen. Als wir anfangen in unserer Arbeit in Bolivia, dass ich sehe, wir fuhren an para capacitación de líderes, um Leiders abbauen. Und dort die Tscheiken, ich schaffe mit 14 Tscheiken in der Schule, ein Seminario por Extensión, dort wir dort arbeiten in Bolivia. Mein Abgabe wir mit den Leiders zu schaffen und abzubauen, stärken, dort sie würden die Arbeit wieder nehmen. Und mir denkt an den ersten Reunion, den ersten Meeting, wo ich war, mit all den Pastores.
En jeder pastor geeft een beetje een informe, een report, wat dat deed in de kerk. En zijn we bij een pastor en hij deelt met dat we een zeer zware situatie in de kerk, we in divorce en remarriage. En hij wist niet wat ze zullen doen daarmee. En dat is niet leicht, irgendwo. Okay, so hij redt daarvan en de wat de chairman van de meeting, hij tukst me aan en zei, Darrell, du hast antwoorden. Ik zei, hermano Stefan, ik verstehe niet alles wat hij zegt, aber je han Gott zijn woord, je han den Heiligen Geest, en ik geloof, je verstaan beter de cultuur en de situatie als ik doe. Ik geloof, je zal dat. Ik word aan dat we niet de antwoord wat hij wil. Hij wil gaan, ik zal ja of nee zijn. En weer de pastor, hij wil daar met reden, dan checkten ze alle naar mij. Missionero Darrell, wat willen we dan? Zei ik, ik kon het niet alle komen, de meeste, aber niet alles. Aber je han Gott zijn woord, je han het Heilige Geest, en je kennen jullie mensen beter als ik doe. En ik geloof, jemand die een entscheidung maken. Dat we niet de antwoord wat ze willen. Nou, reden ze om 10 minuten en dat is niet leicht. En zij zoals wie worden dat daar reden. Proben dat een tjengermank en alle soorten. Schließlich die reden gauw en ik dacht, oh, sehr fijn. Worden ze dat in entscheidung maken. Zij reden erom en dan checken ze alle naar de missionero waren. Hermano Darrell, ja of nee? Hermanos, pastores, je hebben Gott zijn woord, je hebben de Heilige Geest, je kennen de mensen, hebben Gott beten voor wijsheid, je moet een entscheidung maken. Dat we niet krijgen de rechte antwoord wat ze willen. Maar zo ging onze arbeid en ik wist dat ik weer niet om alles zijn wat ze zullen doen. Gott wordt entwezen. Die weer niet am Anfang, dat ze mal weer. Die werden goed uitgeleerd en kennen de schrift en zo nu moesten zij weer wassen met dat. In Epheser kapitel 4 redt Paulus van waarom we leiders gaan in de kerk. En wat een van de grootste opgaven zijn. In Epheser 4 vers 11 en 12 zegt het, zijn gaven weer deze. Gott zijn gaven weer deze. Dat hij een als apostel, een als profeten, een als evangelisten, een als hoed en een als leiders aanstellen deed. So Gott geeft die gaven mank ons. In jeder gemeente, in jeder kerk. Gott geeft die gaven. En die zijn hier. Die zijn hier. En andere gaven, veel andere gaven, juist die gaven mank kunt. Dan zegt Paulus dit. Waarom? Dit deed hij. Waarom deed hij Gott dit? Om al Gott zijn Kinder zum Christendienst reid te maken. Gott geeft die gaven niet bloos dat die mensen dat van uitvoeren. Die zullen andere reid maken zum Christendienst uitvoeren. Dat we alle tjen dat arbeid doen. Wo der Christus in Charpa, dat es in gemeinde gebuut wordt. Gott wil de gemeinde niet opbouwen, de kerk niet bloos opbouwen door gewisse mensen. We zijn alle ongeroopt voor dat. Want we hebben Christus aangenomen, dan hebben we de opgave ook de gemeente opbouwen. Alle taub. Gott wil die Brucken. Gott wil die Brucken. Zij nou die Noba, Gott wil die Brucken. Zij nou drijven om andere Noba, Gott wil die ook Brucken. Iedereen van ons zijn geroopt. Vielleicht feilst du es ook velken, mir fällt sich das velken so dit. Ik weet niet wat ik eruit zie. Maar dat kan ik niet. Dat kan de nächste veel beter. Waarom niet Jana en niet mij? Weet Timotheus, ik wil dit zijn, want we reden van de personaliteiten, okay, de temperamenten. Paulus was een sterke, confident. En hij deed dingen, hij weer brood met dingen wat hij deed. En
dat schijnt so, hij had veel confianza. Timotheus wie nicht krijgt zo. Paulus wie alle cholerico, die stijl van dat reden. Timotheus gleich alle in S-stijl oder phlegmatisch. En Paulus schrift noch am Kapitel 2, 2 Timotheus 1,7. Will Gott geeft uns nicht eine Geist, die uns farsam macht, aber den Geist von Leben, Kraft, sagt Paulus, und dort wir uns selbst beherrschen tjänen. Timotheus, wir sind timido. Jetzt ich meist muss ich noch. Und Paulus sagt, hat nicht Angst. Dort Gott wird die Kraft geben. Sein Geist ist von Leben, Kraft. Sagt Paulus auch noch Timotheus, Timotheus ist viel jünger. Aber sagt Paulus, lass keinem ab dir aufchecken, dass du noch jung bist. Kriegen dort was von Ella. Vielleicht nicht zu alt, auch für andere. Sie für die Gläubende ein Vorbild im Wort, im Wandeln, im Leben, im Geist, im Glauben und in Reinheit. So, er soll ein Vorbild sein. Und das darf nicht sein, dass wir zu alt oder zu groß sind, zu jung oder zu kalt, nicht utgelebt genug. Vielleicht sagst du, ich habe so viele Fehler gemacht, Gott kann mich nicht brücken. Ich bin zu blöd, das kann ich niemals annehmen. Ich kann nicht. Ja, die kannst. Mit Gott seine Kraft, wenn Gott die Raupen hat. Gott wird die Kraft geben. Gott wird die geben, was die fehlt. Und was du, sagt Paulus, von mir, der viele ihrer Zeichnis gehört hast, dort vertraue meine an, die im Stand auch andere zu lehren. Dat soll wieder gehen. Mein Freund Ruben Mercado starb von Covid 2,5 Monate zurück. Er war über 10 Jahre hier in Mexiko, in la Ciudad de Mexico. Wer von Ihnen kennen vielleicht, wie ein Evangelist von Bolivia. Und dort wieder gov und den anderen, was Gott angegeben hat. Hunderte, Tausende Menschen nehmen den Herrn an, durch seine Arbeit. In Kampagnes, in Radio, und so wieder. Mir denkt an eine schwere Zeit, wo ich da ging, wo ich im Zwiebel war. Und wir taut mit Ruben, er kriegt meine Ella. Seht ihr noch mich, Darrell, no vendas du tiempo. Du den Zeit nicht verzeiten. No vendas du tiempo. Du den Zeit utnutzen, was Gott für dich hat. Und so lebt Ruben. Bei der Menge. Und Falken sagen, na, morgen wollen wir das tun. Ab het Jahr, wenn die Kinder groß sind. Oder wenn die Großkinder groß sind. Nee? Wenn ich schuldig sie, wenn ich erst befreit sie. Aber Gott will uns nu bringen. Und er merkt uns rein für den nächsten Stopp, was morgen sind, in ab ein Jahr und so wieder. Aber er raubt uns, gehorsam zu sein. Andere denkt, was mein Freund Ruben Mercado sagt. Und er sagt das Felten. Esta ist nuestra generación. That's unsere Generation. Wir sind verantwortlich, was wir nu tun. Mit unseren Kindern, unseren Großkindern. Der Lied ram uns. Wir müssen endlich noch Jesus bringen. Das ist uns Abgabe, uns Anraub. Und da waren die nächste Generation. Das wird Gottes bringen. Das gute Nachricht bringen. Pero esta es nuestra generación. Wir müssen von dem schaffen in das, wo wir sind. Denkst vielleicht zurück an Moses im Alten Testament. Gott hat eine Frau verarmt. Als Moses zijn stem had en zei, ik kan niet reden, ik wil ze echt, dat ik zo mag mijn mensen schaffen. So, en eenmaal vroeg God, Moses, wat hast du in hand? Wat hast du in die hang? En God vraagt ons dat ook. Ik had die wat in de hang gelegd. Die gaven, die experientie wat du hast. Bruk dat.
brukt dat. Zie je gehoorzaam met dat. David, de schophoed, Oude Testament, jinkt den gigante aan met een slang en 5 stenen. Dat is alles wat hij had. Dat was niet professioneel. Maar dat is wat God aan had en hang gegeven. En hij brukt dat. Als Jezus zijn jünger aanroepen deed, besonders Petrus en Johannes, en in Markus 1, hij roept de jünger, die didn't fashion. Wir met de boot door en in de naten en zo stunken nog vis. Maar hij roept het aan. Kom met me. Zegt Jezus, en ik wil je een checken. Dat is wat Jezus deed. Hij roept ons aan, dicht er nog aan, schickt ons uit. Wer waren deze jünger? Hij had verschillende jünger, hij had 12. En welke van deze jünger, die waren niet heel uitgeleerd. Besonders niet Petrus en Johannes. Die waren niet heel uitgeleerd. Die verstonden de fashion. Stunken, nog vers. En iedermaal voeren ze nog fashion met Jezus taub. Aber in Apostelgeschichte 4, 13, sagt dit von Petrus en Johannes. Als zij zagen, hoe machtig Petrus en Johannes waren, en dat zij afschuldige, gewone mensen waren, wunderden zij zich even aan. Dan werden zij aan, dat die weer met Jezus taub gewast. Dat is wat wichtig is. Dat we met Jezus zijn. Ook wanneer we niet uitgeleerd zijn, of we feilen ons niet, dat we alles kunnen doen. Maar wanneer we met Jezus wandelen, in relatie met hem gaan, dan wil Jezus ons brukken. Zij nog die nobare. Laat God die brukken. Laat God die brukken. God wil die brukken. Wat van persoon, wat van mens, free mens, kind, jugend, wil God brukken, kan God brukken. Paulus geeft ons 3 beelden hier. Waar zich dat laat, wat is een true manna? Wat is een true manna? Waar laat zich dat? Wer zijn die? God zegt niet dat hij zo'n professioneel zijn, maar hij zal true zijn. We hebben nog de eerste voorbeeld zijn, en dat is een soldaat. Okay, Paulus zegt naar Timotheus, zie als een soldaat. En hij schrijft hier, zo als een gouden soldaat voor Christus Jezus, neem zo als ik dien poort van lieden op die. Een soldaat die im dienst beschäftigt is, wordt zich dat niet nog druk maken, voor zijn aldersheid leven te zijn, dat hij dem gevallen kan, die hem aangesteld heeft. Wat Paulus zegt, Jesus een gouden soldaat. En de soldaat, die deed niet op zijn voor een vakantie. Nee, op een vakantie wo een ander land gaan voeren. Nee, een soldaat weet, die melk rijdt, zum Gera, zum Krieg. En dat wordt zwaar zijn. De soldaat moet andere dingen af zijn. De dingen wat wordt schijn gaan, wat wordt makkelijker zijn. En die moet rijden zijn, die moet gefocust zijn aan wat zijn commandant roepen deed. En wanneer de commandant zegt, ran dort gaan, de soldaat zegt niet, wo nou ja? Ik? No, die rijdt, en die hart, en die rant. En zegt, oké, ik hart no den, ik hart niet no den anderen. Dat is een gouden soldaat. Paulus zegt ook, hier is een ander voorbeeld. En dat is een atleet. Die wordt in een wadranen deed. En die zal zo naar de railen ran. No shortcuts. Paulus zegt, zo is dat ook voor die. Die in een wadran. Want die zich niet aan de railen houden, krijgen die niet een prijs. We ran alle in de wad. Naar de prijs wat God heeft voor ons. En hij roept ons aan, naar de railen ran.
dort so uitführen, was Gott verlangt von uns. Nicht die Distraktionen haben, was dran sind. Die sollen uns nicht von der Regeln, von der Wahrheit wegnehmen. Wir sollen ran. Krijgt es in Football. Ich weiß hier in Mexiko, hier veel zo, krijgt es in alle Lateinamerika. Ein Spieler kann nicht auf einmal den Ball abnehmen und ran oder der Goal und schmieden den dann an. No, das ist nicht erlaubt, dann teilt es nicht. Das ist auch mit einem Faut. Nee, das sind die Regeln, was da sind. Das ist ja klar da. Krijgt so, sagt Jesus, so ist das, will ich haben, dass du ran sollst. In einem Moment meint es schwere Zeit. Das meint nicht auf einmal einen Shortcut nehmen. Wir brauchen nicht so lang ran. Gott hat das getekent, wo lang unsere Wahrheit ist, wo lang wir ran sollen. Wir müssen ran und bleiben am Ran in der Zeit, was Jesus hat für jeder ein von uns. Das dritte Vorbild, was Paulus gibt hier, ist ein Former. Ein Former muss schwer schaffen. Der muss sehr schaffen. Und der muss die rechten Dinge tun, dass das Wort in Ernst sein. Ein Former, der schwer arbeitet, soll das erste Port von den Ernst kriegen. Wenn wir einen Ernst haben, wenn das soll Frucht sein, dann muss wir in der Arbeit bleiben. Einmal sagen wir, dass Frucht böse, andermal geht es länger. Aber Gott verlangt von uns, dass wir gehorsam sind, nach Gott sein Anruf für uns. Dass wir dabei bleiben und lasst Gott das Frucht bringen, aber wir müssen gehorsam sein. Ich schaffte eine Zeit mit dem Pastor Severino, wie sie nahm, in Bolivia war. Und er schaffte in einer Gegend am Campo, dass wir 60 Kilometer von der Stadt, wo wir da wohnen. Und er kroop auf dem Bicycle ab und wurde da handpaddeln, jeder Weg in eng. 60 Kilometer hin, 60 zurück. Im Sand, im Blatt, da wird kein Highway dort, kein Pavimento. Und er bleibt dabei. Und er deed dat wellens. Ein Sonntag kwam er zurück nach Santa Cruz und wir hatten dort taub in Studio, was wir deden. Wir brauchten die Seeanbieter. Und so wir deden in der Arbeit, bleiben wir im Studieren und in Meier zu lernen. Kommt da an ein Sonntag so was. Er lässt ganz meid, rot im Gesicht. Sagt der Mann Severino, ¿qué pasó? Und was ist es mit dir, Severino? Er sagt, ja, das wird ein starker Wind den Tag. Und mit all das Sand, wir ganz voll Sand, alle wehen. Aber er wird mutig dabei. Er bleibt am Schaffen. Und er wird ein Vorbild für mich. Und in der Gegend, wo er arbeitet, in der Kommunität, er fuhr Haus bei Haus. In jeder Haus wird auf eine Person, wenn nicht ganze Familie, dort den Herrn annehmen. Und wie er bleibt da an der Arbeit und nu der Zweig wächst wieder. In Form sein, bietet Arbeit bleiben. Wenn der Zeit ist am Sein, dann sehen wir. Wenn wir mit den Weiden placken, da pülen, dann over dort. Wenn wir Arndt machen bringen, dann over dort. Wir müssen an der Arbeit bleiben. Als Jünger von Jesus Christus, wir sind geraubt, wiederführen, wiederbringen, was wir gelehrt haben. Mir jetzt scheinen im Bosch sein, Fashion, Jähren und so weiter. Und als wir in Bolivia waren, wir nicht dort im Bosch dort im Dschungel sind. Wir hatten einen Diakon in unserer Church, er sagte, er würde mich in den Dschungel nehmen. Hewitt Dschungel, das Pot von der Amazon River Basin, so zu sein. Und so fuhren wir dort hin. Und Rogelio nahm mich da näher, hier bei ihm und so wieder. Entschuldigung. So
Moment. Så nummer Rogelio mi mat. Hij zei, hier, check hier, bij mij zit daar, check daar boven. Hij monos, daar weer een open daar, bij hem. Bij mij daar weer wat loros, parrots. Bij mij zegt hij, kost het rekken? No, zorro. Ja, vast weer door hem. Oh, oké. Over weer, zegt hij, oh, tigre. Een grote jaguar tracks daar. Dan had ik een beetje angst. Hij pas op, dit heet Palo de Diablo. Dat is vol kleine eimsjes. En veel jaft. Schiet er niet aan. Ik deed door wens. Ik proefde de schrank, zei ja. Ik denk we weer lang en weet je, hier hebben we water stehen van deze boom en zo wieder. En schließlich zijn we daaruit. Ik ben gelukkig dat ik met Rogelio weer. Want die was met mij metkomen, naar Bolivia, daar een grote wildnis im jungle. Ik wil die wel metnemen. Ik wil die was het leren. Maar we wilden ook met Rogelio metgaan. Hij wil voorop gaan. Ik wil hem nog volgen. Die kan mij nog volgen. Ik kan die was het leren. Maar hij wil mij leren. En we worden de stad leren. Zo is het in Jezus leven. We blijven immer im leren van anderen. Maar we zijn ook verantwoordelijk anderen met te nemen. Anderen weer te leren ook. Mijn vrouw voor die is Werstin Paulus. Oder Paulina. Wer deed die leren? Van wem leerst du? Blijf daarbij. Ziek die uit. Doe leren zoveel als die kost. En dan de tweede vrouw is, wer is Timotheus? Wer heeft God die gegeven? Kunnen die een familie zijn, die een vriend, die een arbeid en zo wieder. God heeft die ook aangeroopt. En te God zijn lijf en zijn goede nodig te wijzen. Zij nou die nächsten, maar waar niet weet je wat je zal zijn. Laat God die brengen. Laat God die brengen. Himmlische Vader, dankzij dat we tjan van de top komen. Dankzij voor die grote arbeid wat u deed, mank ons. 13 woord, 13 heilige Geest, dat is de rading wat we hebben in Jezus Christus. Dankzij dat u ons aanroepen deed. Dankzij dat we naar die hier, die hast ons aangeroopt. En ik bid besonders voor die persoon. Wat zegt je, dat meint niets met mij. Ik zie niets, dat kan ik niet. Voordat dat is een leer van zoten. Mocht die waarheid daar schijnen, God. Du wirst die persoon brokken. Du wirst jeder een van ons brokken. En du roept ons aan, je gehoorzaam zijn met de gaven, met de personaliteit, wat du ons geschonken hast. Help ons, wanneer we van hier wieder gaan, van daar dit metnemen en dit wiederbrengen, dat du ons brokken kannst. In Jezus' naam bid ik. Amen.